ngithande wena ngoba ngiyathanda ukulibona izwe lizayo. Hey! Mina nendlu yami ngiyakukhonza usheme. Nkosi, Nkosi samukele kulo muzi wakho. Silinde singoni shembe. Angibonge kakhulu thokozele ithuba eliyingqayizivele kulolu suku olukhulu kangaka lokuqala enyangeni kaNtulikazi kunyaka lo ka2026. Okokuqala nje ngidlulise nje ukubonga kuThixo ukuba esigcine singabantwana bakhe singamanazaretha ukuthi luze lusifice lolu suku olukhulu kangaka olubalulekile ekukholweni kwethu lokungenisa umhlangano kaJulayi. uJulayi okuwumhlangano omunye futhi yenyanga ezibalulekile kulokhu kukholwa kwethu esikhona. Esikubongayo nje ukuthi sibuka izinto ezintsha unyaka nonyaka. Uye uthi kulonyaka uthi awubaze babaningi abantu ababalandeli bonyazi, kanti usho into encane. Ngonyaka ozayo uzobona kukhulu kakhulu. Siyakubonga ke nalokho ngoba kukhomba ukuthi le ndlela esihambayo akuyona indlela elula, futhi akuyona indlela ebonwa yibo bonke abantu, yilabo abathandiwe uThixo abayibonayo. Sibona ubuhle obungaka namhlanje sengathi ngonyaka odlule babe bancane, namhlanje babaningi kakhulu, futhi kube kunjalo ngoba ngaphansi kobuholi benkosi uNyazi siye sifakazelwe nayi inkulungwane ngeinkulungwane eziya ukuyobhabhadiswa esezikhethe uShembe uNyazi lweZulu zilubona ukuthi unguNkulunkulu wangempela. Ngakho ke sithokoza kakhulu nathi ukuthi uNkulunkulu singamakhosi usibekile saze salibona nathi lolu suku oluhle kangaka longenisa umdedele kulenyanga ebaluleke kakhulu kangaka kaNtulikazi. Indaba ezitha sesiya ngasemaphethelweni. Ngicabanga ukuthi usukhulume wageqa amagula kafishane uma sebefikile abantu kulomuzi. Siyazi ukuthi inkosi endala eyakhothama yasemachunwini ibiphethe ezinye iyalo uma ngabe ethunywe ezulwini ukululeka abantu ngokuhlukahlukana kwabo sebefikile phakathi kwalomuzi. Inkosi yesizwe engathini ukuhamba nje kwalomuzi masebefikile.
ngicabanga ukuthi ukuqala kwezeluleko kuqale kithina njengenhlalisuthi ku-23 lo wokugcina lapho ebesinikwa khona iluleko ezinqala zokuthi njengoba sihamba nje siye emzini oyingcwele kufanele siziphathe kanjani. Ngiyazi ukuthi ke ukwanda kwebandla kuye futhi kube nomthelela ukuthi eminye yemithetho igcine ingasanakwa nemithetho eqinile eyikuyona imisa uNazaretha. Umuzi lo isuthatha ngokuthi isezulwini lethu lasemhlabeni. Okufanele ngempela uma sihamba phakathi kwawo sihambe ngokucophelela. Singawubanga umsindo phakathi kwalomuzi, singawathimisela amathe, singathethisani, sakhula lokho nje kusekokuphakameni kuthiwa mawumemeza umuntu uthi esingasakuboni manje sevese umuntu aqaqamuze nje ngezwi lakhe kuba ngumsindo phakathi komuzi, zingahlonishwa nezindawo okufanele ukuthi ngesikhathi esithile awusekho kuzona uwesilisa noma uwesifazane sekuyingxube evange nje ungasazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa ke sinethemba lokuthi kancane kancane ngoba phela silanje sonke asifani, kukhona abanye abangezela ukukholwa, kukhona abanye abezele imikhuba yabo ethile kodwa bebe begqoke eNazaretha khona ukuthi mase kwenziwa benza izinto ezingasile bese kuthiwa amaNazaretha angempela, kanti abantu abayifake nje abazoqhubha imicimbi yabo kaSathane phakathi komuzi. Kodwa ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu emkhulu ngoba yena uhamba ngokomoya, sesithemba yena ukuthi nguyena ozosingenela enhlizweni zethu sikwazi ukuthobela umthetho waleli khaya elingcwele lasezulwini. Ndabezitha siyathobeka siyathokoza kakhulu amazwi owadlulisile la kuyibonana streaming esizweni sonke njengoba bephuma endaweni zamakhosi. Siyathokoza kakhulu wena Wesilo ngesikhathi sakho siphe sona la kuyibonana streaming. Kuthokoza mina kakhulu. Nkosi ke yasemachonweni kade sikhuluma nayo la emzini ke wasebuhleni njengoba ke uyabona lapha ke emuva ukuthi ke kuminyene olukhulu utshumo njengoba ke amakhosi ke ezongenisa ke umdedele nawo umhla ka1 ke kulontulukazi. Sisekhona la mbukelo muhle emagcekeni omzini omkhulu wasezulwini ebuhleni la esibuthane khona njengoba ke ku1 kuNtulikazi la eduze kwami ke nginobaba umfundisi uDonyeka esothi ke ukudlana naye indlela ke kamfishane baba umfundisi umvubo asikubingelele sikwamukele la ukubonana streaming. Namhlanje siyabona izinkumbi zabantu ezinye ziseza zize kulomkhosi omngaka njengoba ke namhlanje lulunye kuNtulikazi 2026 sibona nizobothana la emasangweni omuntu ongazi isho ukuthini lento esihlangane ngayo. Angibingelele ababukeli bonke bebona streaming ngalolu suku olubalekile kakhulu usuku lomhla ka1 July 6 2026 njalo minyaka yonke ngomhla ka1 kuJuly unguhalf unyaka sisuke sinomhlangano la kaNkulunkulu umhlangano kaJehova ezohlangana nabantu bakhe lapho khona kuyekuthathe khona inyanga yonke sizilile umhlangano wokulinda nokuzila nokuyihlanganisa noNkulunkulu. Sesilahambile uhambo sisuka enyangeni yokuqala yonyaka ongumhlangano omkhulu wasentabeni. Emva kaloko bese siba nomhlangano omkhulu lapho khona kuhlangana amakholwa sidumisa siyisondeza uNkulunkulu. Umhlangano wonyaka wokuqala la sivula khona unyaka usungu January ebese kuthi emva ka 6 months enyangeni yesikhombisa elapho khona sibuyekezwa noma ngithini sirenewa ekutheni sibe phambi kaNkulunkulu sizikhumbuza inkambo kaNkulunkulu nokuyisondeza phambi kaNkulunkulu. Yiko kulomhlangano siba nenkonzo yokulinda ukulinda singazidli izidlo esithile. Yiko kulomhlangano silinda singakwenzi okuthile sizimisela phambi kaNkulunkulu ekwenzeni konke emsebenzini kaNkulunkulu. Lokho kuhlanganisa ngisho ukumukela isimayo esingcwele, kuhlanganisa imigidi eyingcwele, inkonzo yobhabhadiso yabonke amalunga ayinikele kuleli bandla lapho khona ibhabhadiswa khona, nenkonzo yokuvuselela imithetho yokuhamba yakuleli bandla. Donyeka usuchaze kakhulu
ngiyacabanga ukuthi ke uyayihlahlela ake sibheke la njengoba namhlanje lulunye usuku cishe kumuntu ongaqondi nongazi ukuthi njengoba namhlanje kuzodedelwa uzothatha izinsuku ezingaki uma uthatha izinsuku engapheko lodwa lokho kusho ukuthini ngoba ke sibone keminye imizi kudedelwa kanye lakho kumuntu ongazi akuchaze kafishane kumuntu ongazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi ke uma kudedelwa kulenyanga kudedelwe izinsuku ezisikhombisa. Le inyanga yesikhombisa usuku lokuqala lenyanga yesikhombisa ngithe mangiqala ngichaza ngathi ubuyekezo nkolo sisuka enyangeni yokuqala ngakho ke imdedele kumbe ungeniswa kalomhlangano kuzothatha izinsuku ezisikhombisa usuku lulodwa limela inyanga usuku lulodwa limela inyanga yiko uzongeniswa kasikhombisa njengokujwayelekile ngoba isona sikhathi lapho khona sinikela noma sisondela phambi kaNkuluNkulu ngeinyanga zonke zisimiso lezinsuku ezisikhombisa zezinyanga zonke kuthi la siqeda khona bese kuqala imgidi eyisikhombisa yeintombi zakuleli bandla ekuyona evulayo futhi umhlangano kuyimanje uqala umhlangano ngokugcwele. Asigoqe ukwaphatha kafishane izinto engasetshenziswa kulomhlangano ma abantu sebefikile kulomhlangano bahamba kanjani sesiya ngasemaphethelweni. Ukudla okunemvubelo isinkwa kasisidli izinto ezikhukhumalisiwe asizidli sibe nokulinda ke ekutheni ngisho nenkonzo lejwayelekile abashadileyo singayimbandakanye kuyo ngoba sisuke silinde umoya kaNkuluNkulu nesibusiso sikaNkuluNkulu ukuthi masehla inkosi enkulu uNyazi lwezulu lisibusisa sibusiseke sonke uma ngabe sikule nkonzo. Babudonyeka ngiyazi ukuthi umhlangano usephansi kodwa ke ngemvume nomusa ovele ezulwini sophinde ke sikuthola ucacisele ke abantu abaningi asikubambe lapho kuhlezi kwintokozo ngasonke isikhathi ukuba nawe la kwibona streaming. Siyathokoza kakhulu niqhubeke abalaleli nibuke ibona streaming izoloke isidonse njalo umhlangano wonke ngiyabonga. Baba ke udonyeka umfundisi ade sikhuluma naye njengoba echaza kabanzi mayelana ke nomhlangano kaJuly njengoba ke namhlanje lolunye usuku kuzodedelwa asigoqe sisho ukuthi ke konke okuhle uzokuthola kulomhlangano mina ke ngomntwana kandakanda ongahlehla umfulo ongashi ogobhoza ubusuku nemini ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni. Ngibingelele ngibonge Mageba ngibingelele kubona bonke abathandi nabalaleli nababukeli bebonani streaming. Kukhona into engifisa ukuhluka kuyo kancane usuku lanamhlanje engiyibona lapha emzini oyingcwele ebuhleni njengoba ngime lapha ngimesangweni lomdedele lapha ngaphezulu kwami abantu abangaphambi kwami baningi kakhulu lokho kusho ukuthi indawo esikuyo iyona kodwa abantu sebekhona kuseyibo ngobukhulu bebandla kwenza ukuthi umuntu la ekhona ame khona athi sengizongenisa la ngikhona ngenxa yokuthi ibandla sikulona lenkosi yamaNazaretha uNyazi lezulu likhula usuku nosuku uyabona ngemva kwami ngifana nomuntu ophakathi nendawo mangila kulesi siziba esikusona kodwa ngifisa ukusho ukuthi embuzweni ukuthi namhlanje umhla ka1 kuJuly njengoba kumhla ka1 sisemkhosini oyingcwele ongenayo namhlanje womhlangano kaShembe oba ngoJuly lapho khona sisuke sizofaka khona umdedele ke akusiwo webandla lamaNazaretha kuphela ngiyafisa ukudlula lapho ukuthi lapha ngemuva kwami kukhona ngisho abantu abangayigqokile ingubo emhlophe kodwa lolu suku bayaqikelela ukuthi bayeza lapha ngoba lolu suku ludinga umuntu nomuntu onethuna kubo ngoba ilona suku lolu uNkulunkulu asimisela lona ukuthi nabantu basemakithi abangasekho ilona suku lolu abakwazi ukuthi sibathathe ngalo sibafake emhlanganweni oyingcwele kaShembe. Ngiyazi Bombo uma ngikhuluma nawe kuhlezi kwintokozo ukhuluma ugeqa amagula ngiyabona ukuthi isikhathi mina sami nawe siyasidinga la sokwenza khona ke sihlale phansi sikhulume senebe sibeke neziphuzo ezinoshukela angithokoze kakhulu Bombo ngesikhathi sakho la ukubonana streaming. Ngiyabonga kakhulu Mageba kodwa ngikujabulela ukuthi ngokomthetho mangilafuna ngabe emva kwami khona amakhosi okusho ukuthi sisekhanda lomhlangano kodwa ngaphambili kukhona abantu ngenxa yendawo ukuthi indawo esikuyo yalabo abantu abalapha abezonyazini
angazi ukuthi sizoyithini kodwa uNkulunkulu omuhle wasebuhleni sifisa into eyodwa ukuthi noma ngabe siguqe kupha sibone ngoba le ndawo esikuyona isiyenza ukuthi umuntu athi mangiguqela ngenxa yokuthi ke uNkulunkulu ibandla lakhe likhulu liyakhula ngiyabonga amageba kodwa ngiyafisa ukuthi amaNazaretha alinde nangeinhliziyo akuthandazela ukuthi uNkulunkulu la sikhona asibone asifake emkhosini wakho ingcwele ngiyathokoza kakhulu. Asikubingelele mbukelo omuhle webonani streaming sila emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha njengoba ke sike sakubikela mbukelo omuhle lapho ngasekhaya ukuthi ke namhlanje usuku olukhulu lomhla ka1 kuNtulukazi 2026 njengoba silindela emasangweni uzokhumbula ukuthi eqaleni ke sesingenile isigaba esingesokuqala isigaba ke esibizwa ukuthiwa inhlalisuthi njengoba sila emasangweni ila esimkhona ke nentombi zaleli bandla amakhosazana ngenxa ke yokuningi babantu njoba ke ngena ke ikhawu manje ke kuzongena ke umkhosi ke omkhulu ke intombi zalapha ekhaya ke amakhosazana njoba ke silinde lapha ke emasangweni ngaphakathi ke kufanele ke kuphuma inhlalisuthi ke iqede bese kungena ke amakhosazana so lokhu ke sikuthatha sikubeka sisazokhuluma ke nabo ke inhlaka zamakhosazana imapha amazi ongawadlulisa ikakhulukazi entombini lezi engemumva. Ngiyanibingelela kabonani streaming siyabonga nathi ukuthi sithole leli thuba lokukhuluma kubonani streaming ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kwenzakalani. Njengamanje kuzongena umdedele wamakhosazana. Uma ngena umdedele wamakhosazana kuyasijabulisa ke thina lokho ngoba sekungena okwethu okuphelele manje. Bayazi no baba ukuthi thina mase kungena thina kusuke sekuphelele ngoba vese uJuly ungowethu unyazi lezulu siphe wona. Njengoba sizongena sengathi amakhosazana ngayiphatha kahle alalele ubaba mayikhuluma laphana ithi inkosi ngo7 wonke umuntu akangaphuma esipholi asiphelele esipholi siphathe kahle samakhosazana singabo up and down siye phansi siye phezulu sihlale ndawonye sazi ukuthi size emhlanganweni njengoba sizongenisa lo mhlangano unyazi lezulu liyasithanda samakhosazana ngoba sibaningi kakhulu ubuningi bethu asazi ukuthi sizokwenzani la esontweni futhi uma sikhona sizocelani inhlonipho ibalekile kakhulukazi emakhosazaneni ukuthi bahlonipha abaphathi babo uyasho njalo ubaba athi bantwana nibahlonipha abaphathi benu siyacela ukuthi njengoba sesikanjena la sesiqinqile la esangweni simele kona ukungena bese uNkulunkulu wethu yosipha isibusiso esikhulu singamakhosazana onyazi lezulu. Sipinde sinibingelele ke babukeli bebonani streaming njengoba nibona ke sasiphethe ke abakhokheli umkhokheli oyingcwele ake simuzi sabona wemkhokheli onyazi lwezulu awukutshele nje abalaleli ukuthi ubani imkhokheli uMasokhela wakamdladla umkhokheli wasenkululekweni ePhoenix uzwileke umamkhokheli umdladla enkululekweni ePhoenix ake sizwe kumkhokheli ujobelana nje kwenzakalani bahlaleleni labo mama bangaka kwenzakalani ukubamba utshela babuleki sike sizwe ukuthi ukuphi lapha hey bantwana benkosi sisendabeni enkulu unyazi lezulu yebo nje uyabona nje ngusibona nje sikakela ithempeli kunje namhlanje sinyathela abantwana sizothi imdedela ngene sithi simkhonza uJehova sizomkhonza uJuly wonke singamaNazaretha siphuma umhlaba wonke lonke inhlobo ekhona ezweni namhlanje ithi unyazi uNkulunkulu siyabonga okuphela nje ukuthi ningakhohlwa ukuthi unyazi luNkulunkulu kubantu bonke ngezikhathi zonke siyabonga.
Asikubingelele mbukelo omuhle webonani streaming sila endaweni enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Uzokhumbula ke ukuthi namhlanje insuku lunye kuNtulikazi 2026 ila kwenzeka khona ke indaba enkulu njengoba ubona lapha emva kwami ke usuku olukhulu lolu longenisa ke komdedele la emzini omkhulu wamaNazaretha asebuhleni. Njengamanje nje ubuthi siwe la emasangweni la esizokwazi ukuthi ke sikhulume ke nabagcotshwa baleli bandla indaba enkulu ke okukhulunywa ngayo eyomdedele yanamhlanje ebuhleni bamaNazaretha. So losikuthatha sikubeka sikukhombise ubuhle okenzeka la phakathi komuzi wasebuhleni ngaphansi kwaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Mina ke ngumntwana ukandakanda ongahlehli umfulo ongashi ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming ebuhleni.